Nay kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, May. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmaturaw. Kita pa'y ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung, May. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag ag progreso! Kastala ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amirisan ket pakadawan met iti adal. Ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Ket ita adto iti sabali paya pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Ti tao ana ulimek nakaro no makaungat. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Yulay! Ay, Yuli anak kaw! Lukatam to'y ridaw yaw! Yulay! Mabit lang, nanang. Ay! Apay aya, nanang. Ay! Anyat mapaspasamak kada kayo aya. Ay na, Yulay! Jay asawam! Adamanin kabkabilan na ijay tirsina ni Uriang! Ay na! Impakat manan ni Mauro ti jak kayat nga ugali na. Di mo ka di mapananawaan jay asawam, Yulay! Ay, makaam mo iti biyag na, nanang. No idarumda, makaam mo amang sango iti asunto na. Ay, nauma ako nakanayon amang bagbagaken mangan anawaken kwa na iti kasjay nga aramid na. Agin lalayang daya adoro. Ngam awan mo't gayam ti bail na. Kunamlan asino. Ay na, day tati paglaingam si ka, Mauro. Kanayon kalata na kasta. Kanayon apagdis kitaram dagiti tao nga awan mo't aramidan na ka. Pagdis kitaram dagiti tao nga agul ulimag. Anya nga uli magngay bagbagamat si ka, Yulay. Kat no naglastog daya adoraw. Isong arod a pinaramamak. Ay na, Mauro. Am-amukan. Am-amuk mat ni Duro. Kat amok nga impakat mo manan deta kinamaton mo. Ay na, dagiti latan tao nga agul ulimak ti kabaalam. Hanggang kuidaw ka si ka, Mauro. Takas iti kunada nga rudan. Ti tao ana ulimak, nakaro no makaungat. Aha! Adula, amin day tangay bagbagam. No? Kasano ko mga agong at tinaulimak ngay? Naulimak nga ron. Makaungat kay din. Ay day ti paglaingam. Ti agpilosopo. Na. Hangam no di ka pa'y laidyan ti kasta nga aramid mo. Makatumpong kanto iti mang tutopkan ka. Ay, adula amin day ta, Yulay. Saan to ama pasamag day ta? Ay, unay kan. Aya, Mauro. Apay aya nga minakasta ka. Apay akay kayat mo ti agbalin ati prong. Ay, kat kastala ti biyaga, Yulay. Nas kanya ipakitak ti kinatiprong ka, o. Tapno kabuteng dakdag iti kalugaran tayaw. Naimbag tadakan rante, ading ko. Kung naklakit din no nasalaw mo ni Mauro at tiprong iti panagawid mo. Saan manang? Ay naading ko, no makitam ni Mauro, kasayaatan nuliklikam. Saan mo nga asit ganta amangan kit dinuan niya taramidan na ken ka? Wen manang nimya? Sapay kay kayat day dya pagtripan dagiti awan mo't araramidan na kadakwada. Manang? Iso tandaan am ti kanayon nga ibagakkan ka, ha? Tapno mailiklik ka iti sana nasaya at rante.
Oy, Mauro! Agawid kayon! Ay, awan mo lati paggatang yu ti arakan. Kanabartag kayon. Mamudak na nauriyang. naman mo yun eh. Diyak kaya dete mabitbitin no kasto nga inumak. Di mo kaya ti mabitbitin kat kasano nga rod ka awan matan ti kwartayo. Ay kat agure tayo ay... Nay, Nay. Kakadwa! Nay, apag isaw, ada sumungad. Unang pwesaw. niranti mat akong lapit day ta sumunga. Lapit na pwesaw. Nay. Agraragsak tayo kakadwa. Nay, ngapain? Adan mang nayon, itiniinumin tayo. Saan tayo na mabitin pa Ay, mangted ka man iti kwarta paggatang minti arak. Sika kulabit. Manong Mauro. Mangted ka no, aramidin ka a pilipit. Ha? Ato'y Manong Mauro. Ha? Kasta ti kaya ikaw. Saan ka di kakadwa? Ako na. Matatagal. Talaga yung makasarasarita tayo ito yung kulabit. La. Makalabas kan dito ayan mga gininaom. Kulabit. Ay, kakadwa. Ay, adan paginom tayo ha? Ayos, Mauro. Ne. Oy, kulabit. Abi adi ka pala pumanong ay. Imbagag mo tam, makalabas kan siya. Ha? Anya pala dararami daw ay. Kaya't mo ti makaraman, ha? Sige, Manong Mauro. Labasan kayong arudan. Talaga nga awan, tinasaya at nga aramid jay asawa, miulay. Apay nga min nanang. Na, di mo ayaam mau jay inaramid na. Kat no kikilan na dagiti aglabas iti pagiinuman da. Anya? Ay, nagalas at talaga ti aramid ni Mauro. Nakababain. Talaga nakababain. Anya laengan nga iti kunaan dagiti kaaro bataya. Nanang, Iso nga anusam ko maabagbagaan di asawa manakaw. ay na. Apay ayang nga isupay la tinatumpungak anak asawaan. Ay, nagadumat tinagaram idi kanyag. Ay katkas tala tibiyag, anak ko. Saan mo mat amabalin nga isublay tinapalabas? Dayta nga rudgat, nanang. Ay, makapasuron at talaga. Sapay naglastog. Kanayon nga dadangran na. Kanayon nga dakabilan na. Tinakabut-butang, amangan nuaddan tukat mang tutupkan kwa na. Uwin nga rod Sapay kanayon na nga irason asaan kano ang mapasamak dayta. Tadagitay na ulimak at tao ti pilpilyan na. Ay nakarkaruan na paggad Apay, di na amo tay pagsasaw ako nana. Ti tao na ulimak nakaraw numakaungat. Kanayon nga ibagbagakkan kwa na dayta nanang. Ang amaya, pilosopo. Kasano kano ang makaungat ti tao na ulimak? Iso ang masurunak iti asawak, nanang. Dinawatan na kaman gaya man iti kwarta day ja Mauro. Baybayam latan, Manang. Talagang awanan di pa nagbalbalyo day ja Mauro. Kanayon latan nakas jay. Kikilan na dagiti makita na, nukas jay nga agiinom da. Nawan makikil na kumabel. Isong arot na ng tudak latan, hindi dinawatan nak, Manang. Narigat na agkudkudak pa ilahin. Tama nga nun niya pa iti mapasama. Angam sigurado nga agruam day jay, ading ko. Nakarkaron adawatan na kadawatan. Baybayam latan, Manang nimya. Tinapatag, awan tiriri. Ay, sa bagay matkit di Kasayatan nga agpay so ti kasta ading ko. Lumiklik ka iti gulong. Nakadamagan manan iti dayta, sika, yule. Ay na, Mauro. Amin akalukwam diti lugar tayo, ag dinamag. Si kalatan akanayon ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Adula amin dayta. Apay nga min ayang ay kaskasom dagiti mitir a kakalugaran tayo. Bye-bye am lagi ta. Ay na, Mauro. Sang kaibagakkan ka?
Ti tao ana ulimak, nakaro ang makaungat. Isa di ka kumaunay. Adula amin di tangay bagbagam si Kayulay. Ay, anya kamutan. Di ka pa'y dumngag kanyak mat. Na. Kasanon ngay no adamang tutupkan ka kat may sagmak ka. Ay, kat kastala tibiyag ah. Gasat ko siguro ano bilang. Ay no. Talaga adi ka dumngag iti sao, Mauro. Na. Ay, talaga ama kapasuron ka. Ay, jak amo na niya tirumbang nga ramidakan ka. Naimbag ta nakita ka ni Mia. Nay, Nana Suling. Ay nabalasang kaw. Siya kaw tagkidkid daw iti pasensya. Gapo iti naalas ngar aramidan jay manugang kaw iti kabsat mo. Ay, Nana. Kanayon mi abagbagaan kiniuli nga anak kaw. Ngam natangken ti ulo na. Tilatan kayat na ter aramidan na. Makapaladingit nga ron ti kasta mapaspasamak, Nana. Awan mo tar aramidan kan kuha na di kabsat ko. Ammo yumat anauli mag-abaro ni Rante, Nana. Ay, wan nga raw. Sang kaibagami pa ikankwana. At itao ana ulimag. Nakaraw no makaungat. Ngam di na kami ipangag apulos. Day talaang tayan ti adat na, Nana Suling. Nung makaungat ni Rante akabsat ko. Ha? Anya ti kayat mo asawang? Tiket ko asawan. Amang ano niya teramidan na, Nana. Iso asapay la kuma, taipangag na kayon ngagpaiso ni Mauro. Makay ninumak. Awan kwartak, Rante. Manong, apag iso lang mo tapaggatang ko iti pagpagatang ni manang ko anim niya ti imot ko akwarta nga imay dito itersena. O di, umutang ka, tabayadan tao. Ha? Nay? Apay ngaya kita nakitikas ta? Rantay? Apay? Di mo kayat ti umutang? Di na kayat nga ilibre iti arak? Ha? Ha? Nay, Manong Mauro, di na kumamot kwilyon akasta Kasano? Kat umihingar ka matan? Ha? Ay, Iso nga ikan ka iti pagnak mama. Tapno di nakto imutan na! agtong pala kon Manong. Agtong pala kon iti kayat mo. Basta di na kumamot ng ran. Agtong pala kon. Awan day dya, Mauro. Talaga nga ipakat na latta ti kinatiprong na. Manang Nemya, Masuruna ka talaga iti day dya tao. baybayamon Manang. Sana bali, tabayadak tulangan di arak nga inutang ko di tersena nga ininom na. Ay no, saan lang at adakas na gilunod? Amangan na, ay na, makapasuro na talaga. Huston Manang, baybayamon ko nakmat. Saan ka ngagpakilga inton sumaruno kunak kuma? Ang iti day ta kinarapis mo. Mamin ano nakamutla nga nadangranday di Mauro ading ko. Sana balin Manang, di importante. Saan nakakinabil ni Manong Mauro? Mangibabain at talaga jay asawa mi ulay. Kanayon na laapasakitan jay nagrapis at tao. Nanang. Siyak pa'y kit din ti mabaeng itimbaga kanyak ni Leticia ngagtagi ko ay ti Tersina. Nauma ako namang bagbaga ka ni Mauro, Nanang. Isa makaman iti biyag na. Una nga mairaman ka ang maibabain iti kasjay nga aramidon ja asawa manakaw. Nanang. Iso nga aginggat ka ba ulam abagbagaan? Di mo sardayan, anak ka. Barang no dumngag tumot laang. Ala, aramidak day tananang. Kat sapay la ko mata saan ang makasarak iti mang tutuptukan kwa na. Gapo iti kasjay nga aramid na. Anyangay, kakadwa. Solve kayon sa amutan, ha? Dandan di kay pa makasaw nga buwete bartek yaw. Eka, tagsisina tayo nga rute na. Agawid kayong tagawid naman.
Sige, Mauro, sige na. Sige. Sige na tayo. Baliwan tayo tumanan na ate agtutupong ginom. Kakadwa, ha? Sige nga, Rodak. Mapan ka rin, Mauro. Sige. Sige lang, ha? Nay, agsing-singpot kayo, ha? Mauro, sige na, Rodak. Uy, nalala. Nay, sana ko nga gawin gayam. Awan tumot lang taramida ka, di balay may. Iso sana ko nga gawin. Pagnapagnagi niya. Kita man tilangak ading kaw. Bagay ko kadima lang tiba daw. Ay namanang. Oray niya di pagpadbadaw. Napintas ka talaga. Kabsat ka talaga. Ngamin, amonak nga ipanakal. Agbay so ti bagbagak manang nimya. Talaga napintas ka. Masigurado kasi kanto ti kapintasan ni Jidar Ayan ta aparte. Anya ngay, nakasagana kan? Katuan manang. Si kalang yung tur orayan. Ay, kastaya. Mapantangaro din ading ko. Nasaysaya at siguraw numapan mo pagawidin ng di asawam. Pumanasyar dito'y lugar tayo. Idinto ta agdiwer-diweran gaputan na bartag. Ay, pakpakawan nanang. Makamon itibiyag na. Yulay. Kanayon mat abagbagak. Angam natangkan ti ulo na. Iso ang makaamon. Agawid tulatan no makalagip. Unahangam amangan nuan yan tumanin ti aramiden na anak kaw. Ay, baybayan nyo, nanang. Makaammo itibagi na. Ay. Nagkasatag mata. Wow. Nakapimpintas ni masabat ko. Hoy, Mauro! Ay, Jack magustuhan ti kastadyar mo amang kitkita kanya ka. Manang, Ha? umay kan. Mangliklik talangan. Ay, hindi ka makibiyang dito. Sika. Ah? Ang manong rante. Pumanaw ka! Ay! Rante! Anay ko. Turot ng batang kat. Naisaltagak pa yan. Umay ka man! Data dos po sa may waray ti. Kamay lang. Aramatok dito. Ibatan ti kabsat ko. Rante! Abay, minalumot ng tigurong Lalabas ka. kan. Iso nga ipapas ko ita timang maloy ti gurong mo. Yan, yun ay, bagay. Nakarwara ko nito ospital. Ngamjak pala makapag nga pwede pa ng malmalo ni Ranti tigurong ka. Dayta, tigunggunam. Naglablabos ka ngamin. Anya ka matan yun ay. Kastoy lang aro din tinapagting ko. Sirmonan nagpailang may... Kasano? Kat natangkan ti ulom. Namin ano nga imbagakan ka idi nga aganad ka. Ijam tinaalas nga ugalim. Di mo pasakitan ti sabali a tao. Nang runa dagiti na ulimak. Tati tao ana ulimak nakaron no makaungat. Agam di ka matdimngag. Anya ngay? Binastos mo jagabsat na idi nabartak ka. Adi pinilay na kan. Ay, agyaman kakit di Taad dapay namnamam ama kapag namot laeng. Basta yuray mo nga agimbag iti husto day tagurong mo. Aminal malo ni Ranti iti 2 por 2. Pagkait. Agbabawi ak. Ay, naladawan ti amin pagkait. Ay, kat. Kastala ti biyag Kanayon nga adda iti odi ti panagbabawi. Ay, sapay lakuma taday tanti pagpanunutam, Mauro. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Ti tao ana ulimet nakaro no makaunget. Tampok ditoy programa tayo. Kastala Tibiyag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken itimet direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agiyaman kami itingkay panagdengeg.